Kebelai shibun api perlok barogi baca page persan ya kene nasional mau benar. Dia mentang orang HP ya kajing bermena nak kementar kajing lakai quarter final kabadai kajing lakai football kabah heba hapo padan snong ni nong stone. Dia kene kajing lakai latip ru kum ka invitation knockout football tournament arjar ku ara apply balapan ya dakan nong stone sport social and cultural club. Dia bun ki perlok conga coba page kene nasional ki kuat banti balanu kan lakai kelamari lanu kan lakai ka Kolkata ban kuaru ban yo ilan ko ban tibia ka fixture na kemta ka quarter final namar ka quarter final kala ibang ban la itnat shisha ban page namar ki tim ki baya kun la kilong ki baya yaran kat bor bah de mentang ci tendon ngan tim no pi ya kini kitarik bat kapor bat ya ki tim ki baya la kai de hakash potrek na banikong adar fulai por swedish teng dan mit jadi la kai strong ajong persa ya ka asam regiment Henry kan nega jila kai lanjar pat inda page lu ya kan next kabadai khat pratrik banai banikong arjar pulai de khat pratrik banai banikong arjar pulai ka por shibji teng jan mit jila kai hapadeng ka Ribhoy United kan ne kun bersa ya Kid United pat ka Ribhoy ka de naga klub ka heba ha por Ribhoy pat Kid United pat ka de klub ka he pat pona ma ha por no stone de haka arpnyo tarik pat ka jila kai ka long hapadeng ka Lamare FC persa ya ka Assam Rifle. Dia itu kita kuat ban page ya ka Lamare ka badai ka klub ka ba pau ba hapo. Mau lai kan ya kun persa ya ka Assam Rifle. Kan ija kai ru kelong ka itana ba du ta ka tam. Dia ka live poterik menai beningkong arjar pulai Portuguese teng janmit ka jila kai hapdeng kan United FC Kolkata kan ya kun persa ya ka MLP Shillong. Tekan ni lele kalong ka internet bahadu tak kepala dah tikwa banpej tesawan hak ini tarik bala bu badlapan tip shapi di haka lai tarik menai baar arja pulai ka jila kai pedeng ka United Kolkata kat lani MLP kan yakun persa ya ka Lamare lani ka Assam Rifle kemud kini lada kinu tim kiba job hak kita tarik bala ngalap dada puli kin long kini kemud ke United Kolkata bat ka Lamare lada ki job kinya kun bersa bat kilong tim ibah klan buar bah kini tes awan ban page kan ke semi final ke Baningkong ke hak kadoi tarik menai Baningkong arjar pulai Portuguese teng jan mit kan yakun deng jila kai kan long deng ka Ribhoy lan ke Kid United kan yakun bersa ya ke Shillong lajong lan ke Assam Regiment kemud bala ab lupa ya kan ke Assam Regiment kemud ke Assam Regiment kan ab ya ke Kid United dan ke Ribhoy United ke hak semi final ke baar pade kajila kai pedeng ka Lamare lani Assam Rifle lani kan ikut besar jaga Kolkata lani ke MLP bat haka arpnyo tarik menai baar arjar pulai kan ke Portuguese dengan bir kan long pedeng ka Assam Regiment kan ikut besar ya ke Ribhoy lani Kid United kini kita semifinal ke badon artli ke semifinal kemud ke first leg bat ke second leg ngin yawan pat ngin yapet ya kini tadi tiba labu namar ba long kaba itna bahadu kata perlok baro sawan ba namar ka jila kai ka long kaba itna ba khamtam ha ka khat pratare ka Kid United kan kun besar iya ka Ribhoy United itang kini gijing kontep ta pet hima pia kan ka postar banglabu hangni namar ka jila kai ka long kaba itna ba khamtam ha ka arpenyo trik deng Lamare ba ka Assam Rifle itang kini keblai shun ni saya akan dua part ha ka we part video